Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe oni. Assalamu alaikum musidɓe fulɓe wonɓe ndarude fulɓe TV ko min musidɗo on Khadijatou Diallo yetti Allah e nabijo muɗum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kollite nde ñalande ɗe wuuri selde yetti jinnaɓe min ɓe annduɗa kamɓe janni mi ha mi wawi wadde komin waɗata o ala kolɓe cellal balɗe yaafo ardiɓe mi mbiyetta kadi lanɗo leydi ni mo annduɗa koye laamitiri makko jaam woni leydi ni Allah ɓeydu jaam e nder leydi ni Allah waɗana en jaam woni wayrodiral noon seeɗa mi yetta noon tim fulɓe TV fof gila caméraman ɓen e éditeur ɓen fof e Samba Guiladio Mballo ha France mo annduɗa kanko tambiti fulɓe TV woni wayrodiral gonga aɗen harino yano hajju min arte jaam yewtere komin sakkiti yewtudude e mon ɗo min e imam Saliou ko fino hajjo waɗirte alhamdulillah an tigui yeehi yi piiji goo hande ɗon ara tawata yewtida e imam Saliou tawata ko ɓeyditana jama on toujours no wowiri noon hara jokke men tan o programme watta hewle sina mi acca imam Mouhamadou Saliou o hiwrodira e jama on. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala atammani al akmalani ala khayri khalqillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. musidɓe julɓe wonɓe men e ndarude e wonɓe men e hettade e nokkelli ɗen fof min salmini on min juurike on min wiyama ko bisimilla mum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gonga ko wiyete kon yewtere ko waɗɗen ɗon kon ɓeyditike yimɓe ɗuuɗuɓe kono toujours yimɓe woɓɓe ɓen sa wi no ɓawle ɓe innama no wojji ko ɗum waɗi woɗi piiji ɗi min darti toon ko tawa taw ɓe yewtiren ɗum taw ɓeyditata yimɓe ɓen ɓa hajju on feƴƴi aroyi wo hitande kono umra yahete sohno fof ko ɗum waɗi wimi hande no moƴƴi waɗen nde yewtere fotino noon yewte kadi fi simɓe ɓen arti hajju piiji ko ɓe waɗata kon saabu goɗɗum ɗum ɓurtay kono noon ɗum ɗon mbiɗa anndi joni artoɓe hajju fayna ɓe woɗɗi waɗde koɓe waɗata kon eyyi telemma hajju on wono agent ji ɗin ɓe hollay ɗo yimɓe yahay ka bicci ɓe waɗa practical holla piiji kono yahay ha to wonde piiji goo wawa si woɓɓe ɓen tindinaka wono o bugagol Jamra ko nokkeli tati ka nokku ɓe maadini no yaaji ha mi yimɓe ɓe annduɗa ɓe bugo ɗo ɓe potto seeɗa e maadi wotir ni kadi ɓe bugo ɗon kaaje ɗen fof innaɓe wona noon inna gayɗe ɓe yo andintinɓe kono gonga ko gayɗe ɓe wiyata woɓɓe ɓen hay sa wiɓe ko boɗejo ɓe innama ko ɓalejo haray no satti ko ɗum ɓeyditanta jama on ɗo. Seyda Khadija ko atti kon taw en hiwrike yawnoɓe Makka ɓen Allah waɗi ɓe arti e jaam eɗen tori Allah subhanahu wa taala jaɓanɓe hajju maɓɓe on jaɓanaɓe umra on yo Allah waɗu hajju maɓɓe on hajju montirɗo bakkatu yo Allah subhanahu wa ta'ala lontinanɓe ko ɓuri moƴƴude ko ɓe dépensi kon ɓe yahaɗi ɓen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala newnanɓe ɓe yaha haɗa ɗen andintina yahuɓe Makka arti ɓen koko nelaɗo makko mo yeehi hajjoyi o wopani Allah e hajju makko o arti o wawi wona ñande nene makko jibinnomo himo laaɓi pos o alda e bakkar bimana yawɗo Makka arti haara o jibinama kesum kadi ka l'islam o lootike ha o laaɓi no way wa leggal yorgal kaaki ɗin yoora dimbangal kaaki ɗin fof sama ko noon junubaji ɗin samirta yo Allah waɗan on ɗum e si ɗon yawti aren e landal mongal fahin si ɗon anditi onon jokkayɓe men ka fulɓe TV ko adino ɗen bi mana neɗɗo on ɗo yo yahude Makka ko honnungi honnum o duwa waɗude hino jeeya e mum janngugol hino jeeya e mum landagol hino jeeya e mum ɗaɓɓugol annduɗo yaada e mum tawa o tindinte en yewtuno ɗum ko ɗum adduno kadi waɗuɗen ɗin programme ji ɗon jannuɗen yimɓe ɓen honno ɓe waɗirta hajju honno ɓe waɗirta umra fiyo ɓe ndaaru ɗum ɓe jannga si ɓe yeehi ɓe waɗa no duwa waɗireede noon e gandal woni ko ardoto so yii kadi ɓe accidaali
yoɓuɓe ɓen tun yoɓe yahu kamɓe tun ko gandal woni ko gollata toon ko jannguɗo wona ko hikkoto yeeso hollama ko ni waɗirte nela sallah sallam fewdo ɓe hajjata ɓe wi noon li tahuzu anni manasikakum ndaarela nomi waɗirta labbayka allahuma labbayka waɗironno nomi wangorta suudu kaaba ndon wangironno nomi dogirta safa marwa dogironno komi waɗi mina kon waɗon ɗum komi waɗi arafa kon waɗon ɗum ko nomi waɗir musdalifa waɗon ɗum ka jamarat nomi weddori noon weddore noon si woni nokkel tati hollima na nokku gootu ko ɗum waɗi ñande julde ko nokkeli tati won toon kono ko nokku gootu woni ko bugete on yi a feƴƴay ara noon a bugata ko ɗum kadi en yewtuno ɗum woni ñande julde feƴƴa hakkunde jon a bugata ko mo fi kala himo ɗon kono nande ñande on ɗon o bugata yaha ka sakkitiɗo bugoɗa kaaji jeɗɗi no wowlirano noon kadi ko noon warrata ko noon nelaɗo warri o wi si a waɗay waɗirno mi waɗiri noon fiya heɓu baraji joni noon si a yoɓi agent on ɓe ƴetti oustas ɓe yaadi e mum ɓe wowlanima a jaɓali onon kadi alhamdulillah on tindina no hiɗon andi a wimo ha na tati on fof dey bugate nokku goto o jaɓali onon on heeɓi baraji agent on kadi allah landoyta ko ɓe ɓay ɓe waɗi ko waɗɗiɓe ko an tindinaɗo sali on ko an wiyata sa gayni allah jaɓata noon a rewani laawol ngol an iwtira e ɓaawo nelaɗo allah subahana taala jaɓanama hajju on haray hajju on koyen iwtir ɓaawo nelaɗo waɗiren no ɓe waɗirno ɗum noon e dewe ɗen fof seyda khadija joni mana no waywa on tigi falji no wawi faljitade ko mi nani e jabangol woni yimɓe ɓen dal yo ɓeyditor gandal ɓeyditor landagol ɓeydugol ñembugol because ko ñembugol on tigi e nayi waɗir kañum no faalira noon haray ɓe yimɓe ɓen no ɓeyditor ɗum ɗon te jande nden kadi feƴƴata joni komi jangi ton kadi baade hajji sa hajji ha paari ka foti wonde ɓeydowo noddugol inde allah a foti wonde neɗɗo goɗɗo goo sansa sika ñaadunoɗo wona ɗaatuɗo kono komi dartindi toon woɓɓe ɓe hay iwani toon taw o social media no tampini yimɓe tawa on tigi koye yaltin audio mo annduɗa no inna meɗen tampi toon meɗen waɗiri ni meɗen wattiri ni kono wajotoɗa e sifa ɗum ɗon hajja khadija e julɗo on nanay enen wono ɓay ko fulɓe tv wonɗen on nanay ɓenna yaadu makka sansata jikku o way mi jaɓal ɗum makka yahiraka sino wona fiyo jikku sanso lewru korka ari raali si wona fiyo jikku sanso julde ari rani si wona fiyo jikku sanso si tawi woni juuluɗa e a juula e juulowo emo juula ka fo jikkuji makko ɓe no fota ara e julde ma nden nde heɓali nafa hoorowo emo hoorata tawi jikkuji maɓɓe ɗin no fota haray nafa ala ko wonɗa e hoorande yawɗo makka arti emo yahali makka tawi woni ɓe fota bonde jikku haray ko yawɗa makka kon nafaali ma haray neɗɗo on yo hulo allahu tabaraka wa taala inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kala ko wowluɗa ɗo ka landitoteɗe ɗum kala ko huwuɗa ɗo ka landitoteɗe ɗum neɗɗo kadi yo woni wowlowo ko moƴƴi e ko moƴƴinta hara o naali bonnowo ta haalu e agent walla haala e laamu ngu walla haala e ɗimmojo ma julɗo ko anndanɗa hoorema ala te kadi hajju wawata wonde tawa tampere ala toon de ko ɗum waɗi nene men Aïcha fewndo ɓe hajji ɗo e tawi nelaɗo kamɓe ɓe yiɓuno farilla e nder hajju ngu nelaɗo sallah sallam wi nene men Aïcha waɗe kala ko hajjiyanke waɗata kon yo nene men Aïcha waɗu kala ko hajjiyankejo watta kono taw ɓe wango suudu kaaba ndun ha ɓe laaɓa ay kamɓe ɓe waɗi hajju tun e ɓe wawi yahude mina ɓe wawi yahude musdalifa ɓe weddoyi jamarat ɓay ɓe laaɓi ɓe ari ɓe wangi suudu kaaba ndun on tuma nene men Aïcha wi e nelaɗo fof ruttoday e hajju e umra min mi ruttoda e hajju tan ko ɗum addi o umra tan imo wonnoɗon e yawde ha joni juulirde no wiye masjide Aïcha ka nelaɗo immindinimo ɗon e bandirawo makko o wi yaadu e makko yalton haram on fiɓoya toon anniye on tuma arta an kadi waɗa umra on tuma hootiɗen e hajju e umra ko on ka nene men Aïcha yawno ɗon yalti e haram on seeɗa ka booda ka frontiére haram o o looti o watti harmal makko on o fiɓi anniye on
o ari o waɗi umra kono wonannomo tampere on tuma nelaɗo wimo an Aisha andu baraji maɗin e no ɗuɗiri noon ko embere dépense ma e hajju on e umra on no ɗuɗiri o e tampere ma nden no ɗuɗiri o fi kala ɗo laamu wiyete mi waɗante ni ejen on wiya mi waɗante ni goɗɗino toon tampere hay kamɓe ɓe tampay a wawa hen goɗɗum min kadi mi wawa hen goɗɗum muñoɗen kala ko heeɓi on gila fokkutuɗon ɗo ha ñande artuɗon ko baraji tan woni ko woodi toon inchallah yejama muño ko gonga oustas a wiyata a yiwi kama danki sifa ka accuɗa kin tawoyta ma ñiiri sifa nde accuɗa nin tawoyta ko ɓe tawa ton iɗa fotta to ɓeɗoɗa nanda jikku muña gongal dal no foti wonde yeeso imam ko woni woɗi ko tawata mi yii ton komi yeehi hajju tawata ɓe mi seddonda ɗum e yimɓe ɓen iwgol ka hôtel haka haram ay okkitiroɓe sadaka tan ndiyam ɓuuɓuɗa yilon no wiye nangue no wuuli kono nangue ko nden hakkude ɗon taw wuulatama hay ɗum kadi ay woɓɓe no hibbama ndiyam ɓuuɓuɗan tawa ko weltare rekka ɓerde ma kala ko wulno a yejjitay ñamete kadi a tawa yimɓe no rangi inna ɓeɗo fof heeɓay ko ñaama tawa ɓen ɗon fof heeɓay tawa ɓen ɗon kadi ko dari ko okkitirgol tun dara sifa ɗum ɗon fof no waɗa ton neɗɗo yaltina audio inna kañum no tampi ñamete ala no raɗa tawa ɗin sadakaji fof no waɗe toon gonga ko wiɗa kon yo jikku on sansu yimɓe ɓen sa waɗi tan yo jikku ma on sansu a yeehi hajju ya wonu neɗɗo goo because konko kan haala nde yaltoyi wonno woɓɓe goo ana inna hey siɗɗan on no toon himo tampi anina on tigui on tigui foti kaldikelde ɗimpiji fof si waɗa ɗum ɗon joni noon a yi wona ndin ɗon jawdi wona nde okkitirede ka laawol kono wajotoɗa yimɓe ɓe ga seyda khadija haray ɗen jarna taw e kingdom of Saudi Arabia laamu maɓɓe ngun e population noon fof ɗon andi kamɓe ko woni shiar maɓɓe on mi anda ko logo wiyeton ɗum ko khidmatul haji sharafun lana bi mana gollangol hajjiyankoɓe waɗoɓe umra ɗum ko teddungal wonandemi ko ɗum waɗi lanɗon e hoore mum ko innitiri hoore makko ko Malik Fahad adino waɗude nden inde ko yo wiye ko khadimul haramayni asharifain bi mana ko mbindane gollanowo haram makka on e madina sa nani wona suudu ko aroɓe ka suudu ɓen haray ɓe ɗo laamu ngun no etade ɓe wata ɓe weele wata ɓe ɗonde wata ɓe tampo sécurité maɓɓe on tawa kadi no timmi jogiiɓe jawle ɓen seyda khadija ko yewtuɗon ko gila ka hôtel ha ka haram miɗo andi ko disem on tawi mina kadi ɓen no okkira toon on yeehi arafa asikkay dokkal ngal ko nden ñande ɓayɗen andi hajju mum fof ko arafa ka memminorɗa ka yahuɗa ɗum son ari Muzdalifa ka wana noon son ari kadi mina ka jamarat wana noon ɓe no okkira tan ndiyam ɓe okkira ko yarete hiɓe waɗi ndiyam ɓuuɓuɗan hiɓe roosa yimɓe ɓen ɗuytanoɓe ko wiyete kon ndiɗo nguleni imam ko tegiti ɗon kadi si on tigui no yahude juulugol taw wattu on tardi tawi julde nden kaka bedda waɗata ɗum a taway taraw on kadi no heewi tew nangen e wulde si tawi ko tapi hayfuɗo weƴƴituɗa ko koppi ma e juuɗe ma fof taway no wuli kat kono hara yimɓe ɓe no wakkilino juulude ndaara ɗo juulirde nden karan heewirta wattu juulugol no surtout minen rewɓen oustas mi waɗay on bileem noon telen goo because onon innata toujours rewɓen juulugol ka suudu ɓuuri moƴƴude kono miɗe hollan oustas min on gila mi arti ka juulirde mi mankata ɗon komi wi sa si tawi no yiltete no ɓaawo biko moɗiyan ɓe nawnuno kono ɓe min nayi hay si ɓe yahani ka juulirde ɓe yanay ka lawol maɓe ɗo ɓenna ɓe yahay komi siko hannde num komi jogotonoɓe junngo min yaada ka juulirde hakke komi tawi julde jama on no wonde important moƴƴa no wonde important ko noon woniri haɗa yimɓe ɓen yo tinno ka ittugol sadakaji yoɓe tinno kadi ka juulugol anndi ɗo seyda khadija ɗo ko nelaɗo sallallah alih w sallam yewti en ɗum yahugol debbo juuloya ka juulirde juulida e jama on so yaltiday e coñci timmuɗi tawi woni laawol ngol hino holni haray ella wo ala nelaɗo maaki rewɓe ɓen si tawi woni ɓe waynike on yahugol ka juulirde wata on haɗeɓe juuloygol ka juulirde kono noon ɓe wi wo nelaɗo sa sallam ɓe wi debbo on
galle makko ɗen ko samburu on nder nelaɗo maki juulugol mo ɗon ɓuri mo moƴƴude argol yalta juula ka salon makko juulugol mo ka salon makko ɗon ɓuri moƴƴude o juulude ka peron juulugol mo ka peron makko ɗon ɓuri mo moƴƴande juulugol ka tande juulugol mo ka tande ɗon ɓurani mo moƴƴande yaltugol ka dambugal galle makko ka dambugal galle makko ɗon ɓuri mo moƴƴande yahugol juulirde ɓurde mo ɓattade ɗum ɗo fof so yii nela sa sallam no waɗa ɗum haray allahu tabaraka wa taala ko moƴƴo andi hande ɗo hutba men on ɗo en yewti onon on yeehi makka on ari woɓɓe kadi yeehi kono no gerɗa o no gerɗa no woodi faalaɓe ɓe allah subahana taala newnanaali saabu nawnaare woɓɓe ɓen tawata ala kono en yii hutba men on ko ɗum ɗo fof ko hadisaji ɗi nelaɗo maaki sa waɗi ɗum ɗo heɓa baraji yahudo makka a yiyey an o debbo sa juuli ka suudu hiɗa annino an kadi sika gorko a juuli ɗayno e jama ka juuluɗa ɗon fii kala ko antum allah hokkete baraji julde jama kono wona onon ni ka galle mon ɗon e hino galle ɗen ni hay hunde ala hakkude mon e ɗuma ɗon so wona laawolngol juuloygol on ka juulirde hino dagi allah o ala toon nelaɗo maaki si ɓe waynike wata on haadeɓe haray ɗin sadakaji wona ɗe yitteɗe nelaɗo no maaki e hadis ko ɓuri moƴƴude sadaka fof ko okkorgol yimɓe ɓe ndiyam ɓe yara so watta ni yila e okkorgol yimɓe ɓen ñaamete ɗiɗo ɗiɗi ɗi mankata ndiyan e ñaamete ndiyan e ñaamete yahɓe fewndo hajju ɓen ɓe sikkay ko fewndo hajju tun lande yahɓe umra ɓen kadi harana e ramadan ɗum kadi hino toon siko e lewru korka ɗum kadi no toon ñande o iftar o haram no janɗiri ni seyda khadija la ilaha illallah woni kaka tande ɗo ya hewtude haram on woni kaka nder haram woni ley woni hakkunde woni dow ɓe jonnira iftar ko jam'iyaji association ji e jam'iyata khayriya ɓe no ƴetti golloɓe ɗum ko fi ndu lewru korka iftaru sa'im ɓe jonnira yimɓe ɓen ko ɓe huntora ka yaasi woɓɓe ɓen no jonnira feƴƴoɓe ɓen ni woɓɓe no jonnira weƴƴituɓe ka yaasi e nder juulirde nden nder e yaasi ñaameteji e ko huntore haray no hokkire ɗum noon na makka tum watte wona madina enen kadi alhamdulillah joni onon ɗon tawa e yaadoɓe direct aid yaha sendito e ɗum ka dowriji yimɓe haton jimɓe fof ko gootum hino haton jina e mum miskinaɓe no toon hino ga kadi oustas gonga ɓeya koyen ɓeydu ko mi yito kon enen en siwa te ko woni wadde ga kon ko yimɓe kuwet woni wadde ga ko enen gambiyenɓe ɓen enen jooɗi ɓiɓɓe leydi ɓen koyen ɓeydu wakkilade saabu a yii hay ka nder juulirde ɓe ala ɓen few a yiyay tamaro ma mentire kamɓe kadi ɓe ɗaɓɓude baraji a yiya kamɓe ɓe jooɗino ɓe sendita ha ka haali because gonga ɓeya ko anni on allah yoɓata mberu ko joguiɗa kon sendodu e yimɓe ɓen a wooli ɗo ka hutba ma affaire wallitagol goɗɗo go ittugol ande makko ayi ɗum kay no heɓe baraji waɗi so ko ɗum waɗi noon ɓen kadi habi tagatin hiɓe heeɓi ko fanɗi koɓe jogui ay hata juulugol ka nder haram hara yani okkuɗoma to tamarore ma mentire mo kala no ɗaɓɓude baraji ɓeru doole mum ɗen hara hiɗen jogii golle tigi ko fotuɗe wadde si ɗo yewti oustas mi ara e artugol ngol en ardi mono jogii hirsana artuɗoma ɓe waɗa duwaw kono pepalaji goo waɗama haray no yawtiti because haray no toon kawtal ma weelaɗo o a wallitake mo a ƴetti ɗum fof a defi wonno hay ñiri ndin gaynatake goɗɗum mbiye hibboye haray no hulɓini se hajja khadija ɗe wiya bonnere allah yiɗa ɗum woni ko artuɗo makka woni na artuɗo makka komin yewno hiwragol on woodi yewtereji waɗaɗi ɗon seeɗa e yimɓe ɓen ka fokkita toon hino hulɓini ko waɗi noon e ɓurɓe heewde yahude makka ɓurɓe heewde maɓɓe wona jannguɓe awa si ɓe arti kadi si tawi woni no ɓe iwtirayno ɓaawo jannguɓe ɓen muradu ndun hoyfayno hitande fof jooni hiɗen yi'ude ko en meeɗa nanude en meeɗa yiwde hikka no woodi komi yii komi meeɗa yi'ude mi sikkano ɗum kadi waɗay ko ɗum waɗi joomiraɓe gande buy waɗi hen hutuba wowli iwtoyɗo makka yo arka dambugal semba koyɗe ɗen ha gayna e horde semba kadi ngala koyngal kadi e horde yimɓe ɓen ƴetta ɗum ɗon yara ɗum no yiide e yawgol makka
on anndi seyda khadija tawi ko en wollindiran goonga yahuɗo hajjo e makka ko farilla o yehi o itti e daande makka on duwaka kellaneede misal tun na hannde ko juma juuluɗe ko haɗi yimɓe ɓe jaɓɓon kadi so arti juulelgol juma kayen sikkude yawgol makka arte no ɓuri juulelgol juma julde no ɓuri teddude hajju ko waɗi noon hajju e nder gurdam maɗam fof ko want nande wotere julde 5 marrati fil yawmi wallayla ramadan hitande fof hitande ramadan ko nde wotere joni mo hoori suumaye ha gayni imo kellane mo jaɓɓe ɗon kadi ko dewal noon andi ko arkanul islam 5 wiɗen goy si a wi ashhadu an la ilaha illallah a wi ashhadu anna muhammadan rasulullah a gayni ɗon si ɗon feƴƴi a ari ka julde a gayni ɗon a ari ka sadaka mo itti sadaka gayni jarani himo kellane o farilla woni ko itti si tawi woni joni o hoori suumaye ko tugalal ko farilla yawɗa tottoygo goɗɗo duwaka kellannende par ce que ko ɗum waɗi emi wolno ɗum ko ya juulu si a juulani allah foccama so a juuli jara goɗɗo no kellanama ittu azakal sino waɗɗima sa ittali allah foccama a itti fiita allah focca jara goɗɗo no kellanama yawɗo makka kadi no waywa juulu ɗon ko yahuɗo farilla makko wonno woɗɗi tan on ndi alhamdulillah orti jam ba orti o tawti min e jam hara yingir ko jonde yettirde allahu tabaraka taala na defugol bonna wona waɗugol piiji toon ɗi anndanɗa hoorema sa renaki no wawma bonnande ay hajjungu woɓɓe kadi naata e jembi ha tawata piiji ɗi joni ɗi ɓurti wiɗen yahuɗo makka arti wona jombaji o duwaka jaɓɓorede wa jombaji kono joni he piiji ɗin hino ɓurtude ha joni tawata menen men wuli hitande fof hitande en yiyay koyen meeɗano yiide mi yiiɗo kadi e social media wonno hajjiyankojon arti o ladu ni o ladi ha mi yi gorko no mi anda siko bayen makko walla siko moodi makko ko o ruuguɗo ni ka leydi ha o yetti ɗon so immi noon ɓe salmoni oɗa aɓe addi horde o sembi ñamal ngal o sembi nana ngal ɓe ƴetti ndiyan nan ɓe yalti i jama on wattan yiila e piiji ɗi moƴƴamay gonga ko wi ɗon ko naye yahu ɗaɓɓoyor baraji ari kadi ƴette marto e ɗiɓol suune ɗo ko toujours ko andintingol yimɓe ɓe findina ɓa gonga ɓeya tagaɗo kay no sansude tan te aduna gonga ko wiyete ko kam nangue fuɗayno ko ɗum fuɗata ha joni lewru noon ka woni yaltide woni yaltide kono yimɓe ɓen toujours no sansa jikkuji allah ɓeydi fewnude yimɓe ɓe lawol siratal mustaqima fewno ɓeygureji ɗin mbiɗa andi tan mi taƴay ɗo ha next time naaten e hitande heyre naɗuɗen e ngol machallah min neeɓi ka hajju toon kono ko moƴƴere ko moƴƴere nden moƴƴere noon gonga ɓe woɓɓe falno bonnude kono mono yeeyi mono gomɗini allah ko allah accirta hoorema kala ko waɗi a taway ko ɗum ɗon allah hoddiri nde arsike ma gasi a yeehi hajju arsike ma woni toon a yeehi nde arsike lanni fof a artay biko woɓɓe accuno men toon law ko menen yeydi ɓe suuɓi men ɓe naɓi min kono ɓe waɗi jidde balɗe ɗiɗi ɓe wi ɓe tampinto ha ayi minen no minen jooɗi ka hôtel menen habbi ha ñalade nde ɓe wi ko nden min yahata ayi hunde fof ko hoddude allah ko woni important tan ko yeehi ko rewgol allah ɓoorgol junubaji men wonta neɗɗo keso jikku moƴƴo kadi na mantagol ayi sa yi ha joni minen ɓorno coñci ɗin surtout ka jumaji ko andintingol yimɓe ɓen neɓani komin ari woɓɓe no yiɗi duwanede ko ɗum ɗon kono wona mantorgol biko mi fottiɗo e goɗɗo wilan ko minen yaaduno kono kam ko law ari kono ayi o ɓornorake wa yutuɗo hajju ayi mo kala waɗirta jikku mum on noon kono naafi holliragol ko sa anni ke andi dey an hiɗa taƴƴini a waɗoy golle ɗen dey hiɗa anni eni yimɓeɓe kadi duwa ko ɗum haray koye sendude e maɓɓe mi taƴƴi ko noon yimɓeɓe foti wuurde na mantorgol a yeehi ko allah naɓuma oɗa yahani tuma allah hoddiro yahay wo o yahay ko accutugol hakkil tawata ko allah waɗata piiji ɗin na jawdi na doole ko noddangu noon kadi si tawi hiɗa mari cellal sa yeehi
haray a waɗa wawa gollude golle ɗen siko liɗɗo ɗum iɗen andi woɓɓe ɓe yaha ha toon hara waɗani hay fus eyyi ɗum fof no woodi Allah taw tan minen yahnoɓe ɓen fof Allah jaɓani men haljure men jaɓana kala newana men kadi yiltogol toon naɓa kadi ɓe yahani ɓe barke eyyi ko ɗum seyda Khadija on jarama no wirɗon noon dewal noon tigui suuɗiringal o ko noon ɓuuri wondirde baraji aray no woodi waɗoɓe ngol karewol ɗo no woodi ɓe ngol ala e waɗude e innetaki waɗugol ngol koko harmi kono ɗum ɗon kadi ɓay on yewti ɗum ɗo ko aada arabuɓe ɓen tentini ka bange worɓe onon o woni Libya hiɗon andi e ko taki si ɓe waɗa ngol karewol ɗo ɓay haala yaltinta haala leydi maɓɓe nin ko leydi Sahara fi kala noon Makka darnama joni kuɓeje e ko nantese kono ha joni hendu ndu si ari toon ndu heɓay doole joni hendu ndun si ari si tawi ɗa waɗi kaala ka hoorema a waɗani ko wawata ɗum jaggude hendu ndun si ari naɓay kaala joni si ɓe waɗi kaala on ni ha gayni ɓe ƴetta ngol karewol ɗon ɓe waɗa ɗon ni ko wawata nangude on kaala ɗon fiwata o wiiru ko ɗum ɗon tan kono joni mawɓe men aran ɓe yahaynoɓe Makka ɓen ɓay ɓe yi yimɓe Makka ɓen no waɗa ɗum ɗon waɗa kamɓe kadi ɓe sooda ɓe addora kono jeeyaka ka hajju holliri toujours arɗo o haare ko arɗo kesum because a jindata toon hay a goɗɗo no waɗi ɗum ɗo hay minen wonɓe toon ɓen ayiyata meɗen haɓɓi ɗum ayi ɗum ɗo ko holli rek yimɓe andi tawi wondema ka yahunoɗo arti kono gonga ɓe a soodi hen 4 5 koko waalo e ɗumama because siniɓi a tawa ala ɗum avantage ɓorno ɓon sa ala inchallah en jarni jama on en weltani keɓe onon kadi yawno ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala jaabu hajju on ɓe yahani ɓen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala newnanɓe ɓe yaha Allah waɗana en jaam ndungu ngu wonɗen e natude ndengu yo Allah okkore en ndiyam wonduɗan e nafa ko awa kon kadi Allah moƴƴina danda en kadi musidɓe men e yi ko waɗi gana kon yo Allah subhanahu wa ta'ala yurme ɓe yaafo e danda ɓe kadi danda ɓe sifa ɗum enen kadi danda e mbayɗen andi ndiyam no wondi e nema no wondi e lette e hendu kadi no wondi e nema no wondi e lette nema no wonɗo toon o yo Allah okku en e lorra ko won toon kon Allah danda en wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jarama oustas joni toujours koko mi wolata kon yo Allah dandi coñdi o ko sidi haɓɓi ɓeyɗen fewnude jikkuji ɗin ɓeyɗen kulol Allah tabiten e diina on nunɗal e peewal ɗum ɗon ko jooɓa because gonga ɓeya Allah no mari doole Allah ko joyi yurmede kono noon si tawi baɗate ɗen ɗuuɗi Allah no jogui laawi ɗi rewata tawata ko minute goto anday a anday hoorema Allah ɓeydo e fewnude lawol siratal mustaqima haray miɗo yetta fof ka ɓe mi yaaduno hajju ton ɓe mi heɓiɗe affaire ɓe mi heɓiɗani fof hara miɗo yetta fof miɗo weltani fof miɗo tori Allah waɗan en jaam miɗo yetta caméraman an on Abdoulaye Mbaalo éditeur Mamadou Salou Diallo mi yejjitani Samba Gueladio Mbaalo ha France maɗoɗa kanko tampiti Fulɓe TV Imam Salou jarama an kadi tuma min nodduma o a nototo jarama ko wonɗa e jaɓude seddudude gandal ma ngal ɓe wi ko ya janggu janggina ko ɗum woni nafa jande nden haray a jarama an kadi Allah windane baraji ɗin haray komin musidɗo mon Khadijatou Diallo min taƴay ɗo tun ha lawol go on jarama ko jokko ɗum Fulɓe TV kon jangen itten majjere mo janga hande no ani Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe one jangen itten majjere mo janga hande no ani Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e lawol